Kule minye yemibuto lahlatshwe ngayo Mabuza luhambo lwakhe lwase Russia uthi bekahambele kuyolashwa kule live lase Russia njengaloku kuye kwavetwa ukuthi bekagula kuletinyanga letimbalwa letengcile kanti kuye kwaba netinsolo tekuthi umbuso uye wakhokha tonke tindleko tekulashwa kwakhe kanti Mabuza utiphikile tinsolo letibhekiswe kuye. The trip that I've undertaken to the Russian Federation during my leave of absence was solely for the purpose of a scheduled medical consultation. As such, the consultation with my long-standing medical team was held as per the objective of the visit. And I've been in hospital for the duration of my stay there. Sekela mengameli uphindze waveta ukuthi sebatibophelele kakhulu ngekuseka iEskom njengaloku kwendiwa ngeminyaka wa 2019 ngetulu kwaloko uphindze wagcizelela ukuthi kude tinhlelo tekuthengisa iEskom ngoba ibaluleke kakhulu kule live. Mabuza uphindze waveta ukuthi iEskom seyiqalile nekucasha abantu labaceceshekile. To date, Honorable Speaker, 136.7 billion rands of this support has been dispersed to Eskom, with the remaining disbursement to be provided over the next 4 fiscal years. The Minister of Finance has approved a special dispensation to allow Eskom to access additional guaranteed debt of 42 billion rands. Mabuza uthi iEskom itikhomba ibuya kancane kancane nacathaniswa nesimo sangaphambilini kanti kusenjalo isachubeka nekucisha gezi kuletinye tindzawo ngenhloso yekumonga. Nginokubonga Mgwenya wetindzaba te SABC ngitse Jozi.